Ok, pre svega želim samo da istaknem da ovo nije nikakav hejt, niti išta protiv bake, već to više kao neki znak podrške ili nazovite to kako hoćete, jer stvarno nemam razloga da ga hejtujem. Ovaj klip će biti timelapse-on, što znači da će biti ubrzan i da će biti dosta isečaka, zato što ne znam koliko sam radio, nekih možda pola sata sve ukupno, tako da glupo mi da stavljam sve to, jer sam u većini slučajeva radio ovako detalje neke i neke stvari koje su totalno nebitne za gledanje. I želim također napraviti neku vrstu malog tutoriala kako se rade ove manipulacije. Ni sam još nisam baš neki profesionalac kao što ćete vidjeti i u klipu, nego jednostavno ovo radim kao hobi i mislim da imam već dovoljno znanje da mogu ovako nešto da napravim. Pošto u Photoshopu radim već nekih možda 2 do 3 godine, tako da znam dosta i o programu, a i o manipulacijama sa slikama, tako da. Ok, također se neću čuti najbolje kroz ovaj video, pošto koristim neki najjadniji mikrofon, trebam uskoro da kupim novi i tako da se nadam da ću u budućnosti imati bolji audio kvalitet. Tako da želim sad da vam kažem otprilike šta radim sada trenutno u klipu. Kao što možete da vidite, koristim pen tool za označivanje, pošto mi je nekako najprecizniji. Iako postoji neko ko zna i najosnovnije da radi u Photoshopu, zna šta je pen tool definitivno. Također mogu u ovom slučaju da koristim quick selection tool, ali nekako mi je pen tool i sigurniji i precizniji, tako da njega sam sad krenuo u posljednje vreme baš puno da koristim. Sad ovdje trenutno šta radim je označujem kosu, pošto kosu ću da mu skroz uklonim i stavit ću kao da je koža, kao da nema uopšte kosu, znači kao da je ćelav, ali to neće ispasti naravno onako skroz realno, zato što dosta je teško da se postigne i taj efekat. Zato bi mi trebalo baš dosta vremena, tako da ta sam napravim malo brže ovaj klip, pošto ja sam što ranije da ga izbacim. Ali da, kao što možete vidjeti sad trenutno usečem ovdje, to jest ne sečem, nego označujem kosu i preko nje ću da nalepim masku sa clone stamp toolom, koja će da bude maska ove zapravo kože što je samo na faci. Znam koliko čudno zvuči, ali skontat ćete sad. Znači naravno selektovao sam taj deo i koristim ovdje clone stamp tool, pravim naravno novi layer. Iz razloga što ću samo ovdje da pravim novi layer je zato što kosu mu blendujem sa licem i to je mnogo lakše da se uradi sa novim layerom, zato što ovaj gornji layer mogu uvek da menjam kako god hoću. Kad bi to radio kad bi to radio na jednom layeru, ne bi mogao da radim neke stvari što ću ovako moći. Znači ne bi mogao, recimo kad budem koristio patch tool, što ću koristiti za lepše blendovanje, to ne bi mogao recimo da radim na jednom layeru sve. I mogao bi, ali bi mi bilo mnogo teže i navikao sam jednostavno ovako da radim. Sad trenutno znam koliko čudno izgleda ovo što radim, ali naravno ne može odmah sve da izgleda perfektno. Prvi naravno korak je da cijelu ovu kosu nekako replace-ujem sa bojama što su mu na licu. I zato ne koristim brush tool, nego kao što sam rekao clone stamp tool, zato što uzima i teksturu, a i bukvalno klonuje ceo taj deo što označim. Evo kao što vidite, ovdje sam završio klonovanje ovih boja i sad ću da mergeujem prvo layere i koristit ću patch tool kako bi lepši prelaz napravio, znači da ne bude ove oštre ivice, nego jednostavno da bude, vidite, ovako malo blurovano i kako bi bio mnogo bolji prelaz, pošto realno treba da izgleda što realnije. Također, ukoliko primetite da je malo mucan kroz klip, to je zato što mi je ovo prvi video ikad koji radim sa voiceoverom, što znači da sam snimio klip pre i da sad samo pričam u backstage-u, kako bi se reklo.
ali također snimam snimam u 12 uveče, tako da moram biti tiši zato što živim u zgradi. Sad ću vjerovatno ovaj deo malo da preskočim ovdje dok ovo ovdje popravljam, pa da vidim šta kasnije radim. Ovdje sam primetio bio da mi senke baš nisu bile najbolje, tako da sam uzeo ovaj deo gdje mu je, to jest deo lica gdje mu padaju senke i prebacio sam na glavu dalje, kako bi postigao neki taj efekat sa senkom. I također sam mu izbrisao tu uvo, pošto uvo ću da mu stavim kasnije od praseta, ili tako. I ovoj nos, i ovdje opet koristim patch tool kako bi napravio lepši prelaz i kako bi nekako izgledalo realnije sve. Ok, ovdje dalje sad opet koristim pen tool, ali ovog puta izvan ovog dela gdje mu je glava, znači označio sam ovaj deo gdje mu je kosa, ali kako se zove, koja mu je iza, koja će biti jednostavno uklonjena sa zidom. Ovdje također imam sreće što mu je ovaj zid iza njega jako jednostavan, nema nekih, ne znam ni ja kako se zove, puno mešanih boja niti išta, nego kad blendujem, ok da on sad ima iza neke postere, bilo bi mi mnogo teže da uradim ovo, da sve to lepo uradim sa clone toolom kako se ne bi vidjelo da sam išta menjao. A ovako, pošto ima ove tačkice, ne vjerujem da će iko skontati to, tako da. Sada kad sam završio uklanjanje skroz kose, ovo mi je bukvalno bilo najteže ovdje da uradim, pošto kad imate ovako neki mali detalj koji vas najviše nervira, definitivno je najteže ukloniti, zato što ovdje sam baš bio bespomoćan. I šta mi se ovdje desilo, slučajno sam blending mode promenio iz normala u ne znam ja koji, tako da nije mi istu boju, kao što možete vidite, menjalo mi je skroz boju svega što sam radio i nisam to primetio bio do nekog određenog vremena, tako da sam se malo još ovdje mučio sa tim. Ovdje sam uzeo malo veći brush za clone tool kako bi mu nos izbrisao. Ovdje se lepo blendovalo već samo po sebi, tako da nisam baš morao puno da radim, zato što generalno kad brišete recimo usta, oči ili nos sa lica, nekako već samo se lepo napravi, tako da moram samo ove oštrivice opet da ih malo izbledim. Ovdje i dalje nisam bio zadovoljan sa ovim delom kao kod senčenja. Inače mi je senčenje teža strana i kad crtam i kad radim manipulacije, uvek se tu najviše mučim oko toga, tako da mislim da ću se još jednom možda čak i vratiti tu na taj deo. Sad sam skontao da bi bilo dobro vreme da ubacim uši i nos, tako da sam ubacio sliku ovog praseta koji je PNG format, tako da sam ga mogao staviti pored slike. I sa lasso toolom sam isekao i kopirao uši, znači kopirao sam ih na novi layer. Jako je bitno da oba uva i njuška budu na posebnom layeru, zato što kad budem blendovao sa gumicom ili eraser toolom, bitno je da ne oštetim ili da ne izbrišem neki drugi element. Ovdje trenutno ne blendujem odmah, nego samo postavljam elemente gdje bi trebali da budu na slici otprilike. Ovo uvo sam stavio na čelo, ali onda sam skontao da nije dobro i da će trebati vjerojatno da ide kao da je iza. Evo sad sam ga tako postavio. I njušku ću isto, znači nakon blendovanja i svega, njušku ću isto kasnije staviti skroz to jest ne skroz na drugu stranu, ali napravit će da stoji drugačije malo.
Evo ovdje sam uzeo Eraser Tool i naravno uzeo sam Soft Brush na njemu kako bi mogao lepše da spojim, tako. Evo vidite, ovdje sad prelazim preko levog uveta, ali ono se ne briše zato što trenutno radim na layeru sa desnim uvetom. Zato je jako bitno da budu na posebnom layeru. Ovdje sad radim levo uvo. Iako bude malo transparentno, to nema nikakve veze, zato što se ne primeti baš. Ali definitivno jedna od najtežih stvari isto to jest na ovoj slici je bila da njušku blendujem kako treba. Pošto ova crvena boja u sredini, to je sama njuška koja je crvena, se izbledi dok pokušam da izbrišem sve oko nje. Ok, ovdje sam sad dodao Hue and Saturation layer. Kliknuo sam na Colorize, znači na boju koju stavim. Ta boja mi je glavna boja i nju će samo da koristi. I ovdje sam pokušao da nađem neki kompromis sa ušima i njuškom, da nađem nekako istu boju lica sa njihovim bojama. I za divno čudo mi je uspelo. Da, i to je manje više to. Ukoliko imate ikakvih pitanja za deo klipa gdje sam nešto radio da vam nije bilo nešto najjasnije, slobodno mi postavite u komentaru. Ukoliko ima iko ko gleda moje klipove, a da to nisu moji prijatelji. Ali naravno odgovorit ću na bilo kakve pitanje. I koliko želite da vidite nekog drugog youtubera ili bilo šta vezano za Photoshop, slobodno mi i to napišite, zato što volim da pravim ovakve klipove i volim jednostavno da radim u Photoshopu. Ovdje sam dodao tekst za meme, zato što zašto da ne. Previše dobra slika da ne bude meme, tako. I pošto ne znam kako da odjavim ovaj video, odjavit ću ga na najveći kliše način ikad. Hvala vam što ste gledali. Ukoliko želite još klipova, napišite mi u komentarima. I Baku, ukoliko gledaš ovo, nadam se da ti ne smeta što sam koristio tvoju sliku za thumbnail i klip.